ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, нашри ҷанбасии барномаи тиловотии навидро мустақиман манзури шумо мегардонем. Дар студия Соро Холиқназарова. имрӯз миёни асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Туркия муҳтарам Реҷеп Таyyip Эрдоган ба муносибати 30-умин солгарди барпо намудани робитаҳои дипломатии ду кишвар мубодилаи барқияҳои табрикӣ ба амал омад. дар барқияи табрикии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба унвони президенти ҷумҳурии Туркия муҳтарам Реҷеп Tayyip Эрдоган омадааст. ҷаноби олӣ, дӯсти гиромӣ, лутфан табрикоти самимӣ ва таманниёти неки инҷонибро ба муносибати 30-солагии истиқрори робитаҳои дипломатии миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Туркия бипазиред. таи солҳои сипаришуда муносибатҳои дӯстӣ ва ҳамкориҳои судманд миёни Тоҷикистон ва Туркия зина ба зина рушд ёфта, имрӯз доираи васеи шарикии байнидавлатиро дар арсаҳои гуногуни мавриди манфиатҳои аслии мардумони дуҷониб дар бар мегиранд. мо аз ҳатту муҳтавои кунунии робитаҳои фарогири кишварҳоямон ки бар пояи арзишҳои муштараки тамаддунӣ, тарихӣ ва усулҳои ҳамдигарфаҳмӣ, эҳтироми якдигар ва эътимод асос ёфтанд, ғояти қаноатмандии худро изҳор мекунем. итминони комил дорем ки бо азми қавӣ ва ҷиддуҷаҳди амалии якҷоя муносибатҳои ду кишвар минбаъд ҳам ба таври рӯзафзон рушд ёфта, паҳнои сифатан нави ҳамкориро касб хоҳанд кард. Тоҷикистон алоқаманди тақвияти ин раванд буда омода аст то дар ин ҷода тадбирҳои лозима андешад. ба шумо ҷаноби президент сиҳатмандии комилу саодат ва комёбиҳои навин, ба мардуми бародари Туркия сулҳу субот, осудаҳолӣ ва пешрафту шукуфои бемайлон орзумандам. дар барқияи табрикии президенти ҷумҳурии Туркия муҳтарам Реҷеп Tayyip Эрдоган ба унвони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон чунин гуфта шудааст. муҳтарам ҷаноби олӣ, дӯсти азиз, ба муносибати 30-умин солгарди истиқрори равобити дипломатии байни кишварҳоямон, ҷаноби олӣ ва мардуми Тоҷикистонро аз номи худ ва аз номи миллатан самимона табрику муборакбод мегӯям. мо аз он хушнудем ки кишвари мо яке аз нахустинҳо дар заминаи пайвандҳои муштараки таърихиву фарҳангӣ бо Тоҷикистон равобити дипломатиро барқарор намудааст. ба шарофати робитаҳои устуворе ки мо таи 13 солаи охир дар бисёр соҳаҳо барқарор кардем, муносибатҳои мо ҳам дар сатҳи дуҷониба ва ҳам дар арсаи байналмилалӣ пайваста рушду таҳким ёфта истодааст. бо дар назардошти таҳаввулоти минтақаи мо, ман бар он бовар дорам ки ҳамкорӣ ва ҳамбастагӣ байни давлату мардумони мо бояд минбаъд низ таҳким ёфта, ҳифз карда шаванд. қадамҳои устуворе ки Тоҷикистон таҳти роҳбарии шумо мегузорад, моро водор менамояд то ба ояндаи муносибатҳои ҳамкории кишварҳоямон дидгоҳи умедбахш дошта бошем. мо омодаем ки бо амалӣ намудани шӯрои ҳамкории миёни кишварҳо ки дар 20-умин солгарди равобити дипломатӣ таъсис додаем, бо талошҳои муштарак ба ин раванд ба манфиати умум ва некуаҳволии мардумонамон вусъат бахшем. бо истифода аз фурсат ба ҷаноби олӣ тансиятиву хушбахтӣ ба мардуми дӯсту бародари Тоҷикистон беҳбудиву осудагӣ орзумандам. бо мақсади тарғиби мазмуну муҳтаво ва шарҳу тавзеҳи паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси олӣ, имрӯз дар суди олии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамоиш доир гардид. дар ин чорабинӣ роҳбарият, судяҳо ва кормандони дастгоҳи судҳои иқтисодии ҷумҳурӣ иштирок намуда, бардоштҳои худро аз паёми навбатии президенти мамлакат ба мақоми олии қонунгузории кишвар баён намуданд. гузориши ҳамкорнамон дар ин хусус. паёми имсолаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии мамлакат чун солҳои қаблӣ тавонист сокинони кишварро барои расидан ба пешравиҳои боз ҳам назаррас дар тамоми соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат раҳнамун созад ва масъулонро водор намояд ки дар самтҳои фаъолияти худ пурмасъулият бошанд. ин нуқта зимни ҳамоише ки доир ба омӯзиши бандҳои паёми навбатии президент дар суди олии иқтисодӣ сурат гирифт таъкид карда шуд. ба андешаи иштирокчиён паёми роҳбари давлат ба парлумони кишвар ҳуҷҷати муҳими раҳнамунсоз буда рушду инкишоф ва пешрафти мамлакатро фаро мегирад.
ҳозирин нуқтаҳои асосии паёмро вобаста ба соҳаҳои рушди иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ шарҳ дода, иброз намуданд, ки таҳлили мазмуни умумии паём нишон медиҳад, ки дар меҳвари он масъалаҳои таъмини зиндагии сазовор барои шаҳрвандони кишвар ва ғамхории васеъ нисбат ба ҷомеа қарор гирифтааст. тавре таҳлилҳо нишон медиҳад, дар ҳар як паёми пешвои муаззами миллат ба таъмини адолати судиву иҷтимоӣ аҳамияти хоса зоҳир карда мешавад. дар паёми навбатӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъалаи таъмини адолати судиву иҷтимоӣ аҳамияти махсус зоҳир карда шуда, аз ҷониби пешвои муаззами миллат судяҳои ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадор карда шуданд, ки парвандаҳои судиро тибқи талаботи қонун пурра, одилона, оқилона ва дар доираи муҳлати муқарраршуда баррасӣ намуда, бо ин роҳ ҳуқуқ манфиатҳои қонунии шаҳрвандон, муассисаҳо, ташкилотҳо ва давлату ҷомеаро ҳифзу ҳимоя намоянд. интихоби дуруст ва ҷобаҷогузории кадрҳо яке аз масъалаҳои муҳиме ба шумор меравад, ки ҳам дар паёмҳои президенти кишвар ва ҳам дар барномаҳои ислоҳоти судии ҳуқуқӣ таҳти таваҷҷӯҳи махсус қарор дорад. аз ин рӯ кормандони дастгоҳи суди иқтисодӣ ҳар нуқтаву бандҳои паёми пешвои миллатро сармашқи фаъолияти худ қарор дода, бобати татбиқи он чораҳои таъхирнопазир меандешанд. дар ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик низ дар иртибот ба омӯзиши густурдаи паёми солнаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии мамлакат ҷамъомади кормандон доир шуд. ширкаткунандагони ин ҳамоиш иҷрои бетаъхири дастуру супоришҳои пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро василаи муҳим ҷиҳати шукуфоии бештари ватани маҳбуб арзёбӣ намуданд. паёми президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси олии мамлакат роҳнамои имрӯзу фардо бо ҳамин унвон дар ширкати саҳомии холдингии кушодаи барқи тоҷик ҳамоиши омӯзишӣ баргузор гардид. дар кори тадбири имрӯза роҳбарияти ширкат, зерсохторҳо ва кормандони дастгоҳи марказӣ иштирок намуда доир ба ин ҳуҷҷати роҳнамусоз ибрози андеша намуданд. тавре таъкид гардид сарвари давлат зимни ироаи паёми навбатии хиш ба Маҷлиси олӣ самтҳои асосии сиёсати дохилӣ ва хориҷии мамлакатро мавриди таҳлил ва хулосабарории ҳаматарафа қарор дода, оид ба натиҷаҳои ноил гардида ва ҳалли масъалаҳои мавҷуд буда барои солҳои минбаъд дастуру ҳидоятҳои мушаххас доданд. таъкид шуд, ки бо дар назардошти рушди ҷомеа ва пешрафти он, кормандони шабакаҳои барқи мамлакат дастуру супоришҳои пешвои миллатро ҳамеша сармашқи кори худ қарор дода, дар таъмини аҳолӣ бо барқи хушсифат ва бартараф намудани мушкилоти ҷойдошта дар ин самт ҳамеша даст ба коранд. ба таъкиди нотиқон паёми президенти мамлакат, ки фарогири тамоми самтҳои хоҷагии халқи кишвар аст, ҳамчун дастурамали том дар ҳама зерсохторҳои ширкати барқи тоҷик васеъ истифода мешавад. ҳамзамон баромадкунандагон бо овардани иқтибосҳо аз паёми сарвари давлат суханронӣ карда иброз доштанд, ки дар соли 2020 бо вуҷуди таъсири манфии омилҳои дар натиҷаи бемории сироятии коронавирус паҳн гардида аз ҷониби ҳукумати мамлакат устувории нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ таъмин гардида дар самти беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолӣ тамоюлҳои мусбат нигоҳ дошта шуданд. бо вуҷуди мушкилот Тоҷикистон тавонист, ки иқтисодиёти кишварро дар сатҳи муайян нигоҳ дорад. ҳамоиш бо таклифу пешниҳодҳои муфид дар самти рушди соҳаи энергетикии кишвар ба анҷом расид. имрӯз дар хоҷагии фермерии Асадуллоҳи ноҳияи Хуросон маъракаи густурдаи ниҳолшинонӣ баргузор гардид. дар доираи ин тадбир майдони боғоти хоҷагӣ васеъ карда шуда, дар масоҳати наздик ба 5 гектари дигар боғи нави дарахтони мевадиҳанда бунёд мегардад. хоҷагидорон бо риояи тамоми меъёрҳои агротехникӣ навниҳолонро шинонида, барои нигоҳубини дурусти он аз мутахассисони соҳа маслиҳатҳои муфид гирифтанд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. майдони боғоти хоҷагӣ фермерии Асадулло дар ин мавсим боз бештар хоҳад шуд, зеро маъракаи густурдаи ниҳолшинонӣ, ки бо ҷалби олимону мутахассисони соҳа баргузор гардид, боз наздик ба 5 гектар замини дигарро барои сабзиши дарахтони мевадиҳанда омода кард. асосан аз ин қитъа оянда олову себи аълосифат гирифта мешавад, ки дар доираи ҳашари дастаҷамонаи хоҷагидорон ниҳолҳои дарахтони мевадиҳандаро шинониданд. дар ин тадбир ҳамчунин раиси вилояти Хатлон Қурбон Ҳакимзода низ иштирок карда, деҳқононро барои нигоҳубини хуби ниҳолҳо, коркарди пурраи дарахтони
موجوده موظف کردند. خوجگی فرمری اسدالله که در دیوت فخرآباد نویای خراسان جایگیر است، تجربه خوبی باغداری را سایه برده تنها دوام 6 سال اخیر در زمین‌های در اختیار داشتهشان 1700 گکتار باغ و تاکزار تشکیل نمودند. همه سال سیب بهین، نوک، آلو، زردآلو، گیلاس، بادام، انجیر، چهارمغز، چلان، انار، توت و لیموی اعلی‌صفت که قسمت بیشترشان تعینات صادراتی دارند از باغ‌های خوجگی جمع‌آوری می‌گردد. با بنیاد باغ نوبتی 5 گکتار در آینده هم استحصالات افزایش خواهد یافت و هم نامگوی نوی محصولات کشاورزی جمع‌آوری می‌گردد. بیشتر از 2000 بیخ درختان میوه‌دهنده که طبق بهاگذاری عالمان ساحه با خاک و هوای این موضع مساعد است در این قطعه شنانیده شد و برای درست جای به جاگذاری و شناندن نونیال‌ها کشاورزان صاحب تجربه و متخصصان ساحه جلب گردیدند. در خوجگی کوپراتیو اسدالله البته در بین قطارهای باغ و تاکزارها کار کردی به شکلداری البته رفته شده است. امروز تمام خوجگیداران در این حشر دستجمانه با شناندن نهال‌های آلو، سیب برآمده درختان و شنونده ایستادند، درخت‌های میوه‌دهنده شنونده ایستادند. آب و هوای مساعد و رعایت معیارهای اگراری هنگام انتخاب و شناندن نهال در آینده برای نشونمای درست این باغ مساعدت خواهد کرد. در این برابر استفاده نوری‌های مینرالی به مستحکمی ریشه و پایه درختان و سیرحاصل گشتن آن باعث خواهد گشت میگویند متخصصان. از این رو همگی معیارهای ساوی هنگام شناندن نهال و تشکیل این باغ به اینابت گرفته شد. همچنین تکنیک معاصر ساوی نیز در آماده سازی زمین برای شناندن نهال‌های میوه‌دهنده استفاده گردیده در مجموع تجربه خوبی خوجگی و کشاورزان آن امکانیت می‌دهد که نشونمای نهال‌های شنانده شده به آن شکلی که باید باشد راه اندازی گردد. بنیاد باغ‌ها با اصول اینتنسیو نیز از سمت دیگر فعالیت خوجگی به حساب می رود. تا به امروز در خوجگی اسدالله در مساحت 116 گکتار باغ اینتنسیو بنیاد یافته و محصولاتش به دیگر کشورها صادرات می گردد. در این روز کارکرد بین قطاری باغ‌های موجوده با استفاده از تکنیک کشاورزی نیز گزارانیده شده به شکل دراری درختان میوه‌دهنده در دایره توسعه عالمان ساحه عملی گشت. تصمیم وسیع‌سازی میدان باغات و شناندن نهال‌های میوه‌دهنده در آینده به افزایش حجم استحصال نوع‌های گوناگون میوه در کشور باعث گشته امکانیت را برای صادرات محصولات کشاورزی تاجیکستان باز بیشتر خواهد نمود. باید گفت که خوجگی فرمری اسدالله در دیوت فخرآباد از کلانترین خوجگی‌های کشاورزی محسوب یافته دارای 14423 گکتار زمین میباشد و آن سال 2009 تشکیل شده است. با مقصد نتیجه‌گیری از سال 2021 و تحریزی نقشه چاره‌بینی‌ها برای یک سال بعدی در ریاست اندوز ولایت سوخت جمع آمد دایر گردید. در کار همایش رهبریت کمیته اندوز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اشتراک نموده فعالیت کارمندان را در سال 2021 قناعت بخش ارزیابی کردند. تأکید گردید که نقش کمیته اندوز در تامین بودجه مملکت نظررس بوده از هر یک کارمند ملکه بلندی کسبی و مسئولیت خاصه طلب می نماید. همکاران ما از ولایت سوخت گزارش می دهند. کارمندان ریاست اندوز ولایت سوخت در همکاری با مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت و شهر و ناحیه‌ها توانستند نشان دهنده‌های قسمت درآمد بودجه دولتی را از روی نتیجه‌های سال 2021 در مجموع و ارزیابی با صفت تامین نمایند. این نکته را سردار ریاست اندوز در ولایت سوخت عبدالقیوم واحدوف در جلسه وسیع ریاست اندوز ولایت که تحت ریاست معاون یکم رئیس کمیته اندوز نزد حکومت جمهوری تاجیکستان صالح زاده ایوب جان معروف صورت گرفته بود قید نموده است. مقامات اندوز ولایت سوخت در اساس دستور و سپارش‌های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌الرحمن و قرار و فرمان‌های حکومت جمهوری تاجیکستان برای بهتر نمودن فضای صاحبکاری، بلند برداشتن سطح و صفت خدمت‌رسانی به اندوزسپارندگان، اینچنین بهتر و خوبتر برای خواندن کارهای فهماندهی و توضیحاتی تدبیرهای مشخص می‌اندیشند. در سال 2021 نقشه تصدیق شده قسم درآمد بودجه دولتی به اندازه 150.9% تامین گردیده با جای 3 میلیارد و 656.7 میلیون سومانی نقشه‌ای با بودجه دولتی با نظرداشت اندازه اجتماعی غیر بودجتی با اندازه 3 میلیارد و 871.1 میلیون سومانی وارد کرده شد که نسبت به نشان دهنده نقشه‌ای با مبلغ 214.4 میلیون سومانی و نسبت به همین دوره سال 2020 با مبلغ 943.1 میلیون سومانی یا خود 32.2% بیشتر می باشد.
лозим ба ёдоварӣ аст ки бо мақсади дарёфти роҳҳои ҳалли масъалаҳои марбут ба коҳиш додани бақияи қарзи андозҳо ва воридоти маблағҳо ба буҷети давлатӣ давоми соли 2021 кормандони шӯъбаи ситонидани қарзи андозҳои раёсати андози вилояти суғд як қатор чораҳои маҷбуран рӯёндани қарзи андозҳоро амалӣ намуданд. дар натиҷаи ин тадбирҳо ҳам бақияи қарзи андоз ва ҳам шумории андозпорандаgoни аз бюҷети давлат қарздор буда дар вилоят соли гузашта коҳиш ёфтааст. қарзи андозҳо дар вилояти суғд бо назардошти нозироти андози андозпорандаgoни калон 88.6 миллион сомониро ташкил дода, беназардошти он дар нозиротҳои андози шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд 66.5 миллион сомониро ба ҳолати 1 январи соли 2022 ташкил медиҳад ки нисбат ба аввали соли 2021 ба маблағи 43.2 миллион сомонӣ кам гардидааст. беназардошти нозироти андози андозпорандаgoни калон бақияи қарз дар нозиротҳои андози шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ба маблағи 15.1 миллион сомонӣ кам гардидааст. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки бақияи зиёди қарзи андозҳо дар вилоят асосан ба идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии шаҳру ноҳияҳо ва соҳаи кишоварзӣ рост меояд. бояд қайд намуд ки чунин ҳолат яъне мавҷудияти зиёди бақияи қарзи андозҳо дар идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрӣ ва соҳаи кишоварзии вилоят чанд сол инҷониб боқист. маълум мешавад ки аз ҷониби роҳбарият ва масъулони идораи беҳдошти замин ва обёрии вилоят ва шаҳру ноҳияҳо ва сарраёсати кишоварзии вилоят дар ин самт корбарӣ барои кам кардани бақияи қарзи андоз дар сатҳи зарурӣ қарор надорад. андозпорандаgoне ки ба соҳаи идораи беҳдошти замин ва обёрӣ тааллуқ доранд, қарзҳои нисбатан зиёд дар идораи давлатии беҳдошти замин ва обёрии ноҳияи Зафаробод 4.4 миллион сомонӣ, ба ҳамин идора ки дар шаҳри Панҷакент мавҷуд аст 5.3 миллион сомонӣ, дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров 4.7 миллион сомониро ташкил медиҳад. ва ё хоҷагиҳои калоне ки қаблан дар бораашон гуфтем ки таҷдид нашуданд ва мутаассифона ҳам аз уҳдаи иҷрои мақсадҳое ки асос барои нигоҳдории ин хоҷагиҳо ва таҷдид нашудани онҳо буд, яъне бо мақсади тухми парварӣ ва ё чорвопарварӣ зиёд кардани зоти чорвои хушзод нигоҳ дошта шуда буданд, ҳам аз уҳдаи ин самти фаъолияти худ намебароянд ва ҳам маблағҳои андозҳои дахлдорро ба буҷети давлатӣ сари вақт пардохт карда наметавонад. кормандони мақомоти андози вилояти суғд дар соли ҷорӣ низ баҳри таъмини иҷрои дастуру супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон беш аз пеш кӯшиш ба харҷ хоҳанд дод. бонки давлатии амонатгузории тоҷикистон амонатбонк барои доираи васеи хабарнигорон пресс-тур ташкил кард. дар доираи ин тадбир намояндагони воситаҳои ахбори омма бо шуъбаву бахшҳои гуногунии бонк аз наздик шинос шуда бо роҳбарияти он мулоқот анҷом доданд. тафсилоти бештар дар гузориши навбатӣ. иштирокчони пресс-турро роҳбарияти бонки давлатии амонатгузории тоҷикистон амонатбонк бо фаъолияти бонк шинос намуда ва аз имконоту шароити кории он иттилоъ доданд. дар ин тадбир роҳбарияти агентиҳои иттилоотӣ, рӯзнома ва маҷаллаҳо, телевизиону радиоҳои кишвар иштирок доштанд. гуфта шуд ки бо 75 филиал ва 547 адад маркази хизматрасонии айни замон дар низоми бонкии тоҷикистон амонатбонк нақши муҳимро дорост ва фаъолияти он дар саросари тоҷикистон сар аз маркази шаҳру ноҳияҳо то ба дурдасттарин ҷамоату деҳаҳо амалӣ гашта истодааст. аснои пресс-тур иштирокчиён аз шароиту имконоти бахшу иdoраву шуъбаҳои гуногуни бонк ки ҳоло барои мизоҷон хизматрасонида истоданд дидан карданд. аз ҷумла гуфта шуд ки давоми чанд сол боз таҳия ва омодасозии кортҳои пластикиро амонатбонк дар дохили бинои асосӣ роҳандозӣ карда ва бо дастрассозии технологияи насли нави соҳавӣ талаботи ҳамарӯза афзояндаи аҳолиро бо кортҳои бонкӣ қонеъ намуда истодааст. ҳамчунин роҳбарияти бонк аз ҳаҷми қарзҳои додашуда ба соҳаҳои гуногун, пардохти фоизҳо ба аҳолӣ ва пасандозҳо ба иштирокчиён иттилоъ дода иброз доштанд ки ҳаҷми сармояи бонк дар соли 2021 29.1% афзоиш ёфт. иштирокчиёни тадбир ҳамчунин аз усурхонаи амонатбонк ки дар он аз дастовардҳои маҷмӯан бонкдории тоҷикистон тарихи ин низом аксу ёдгориҳо ҷамъоварӣ гардидааст дидан намуданд.
باید گفت که آثارخانه با صنعت بلند بنیاد یافته برای گزاراندن وقوعی و ملاقات‌ها نیز شرایط ضروری را دارد. صحبت و ملاقات رهبریت بانک با نمایندگان واسطه اخبار عامه در تالار ادامه پرس توری مذکور را تشکیل داد که در دایره این تدبیر رونمایی فعالیت بانک در دوام سالهای صاحب استقلالی دستاوردهای آن برگزار شد. تشکیل و برگزاری چنین چهاربینی‌ها برای وسعت دادن همکاری‌ها با واسطه اخبار عامه و به این وسیله تبلیغ و تشویق خدمت رسانی‌های بانکی در میان اهالی نظررس ارزیابی گردید. در انتها به رهبریت امانت بانک طبق نتیجه گیری فعالیت یک ساله و دستاوردهای چشمرس در نظام بانکداری در وضعیت تنتنوی جایزه بانکداری سال سپرده شد. سده طبیعتاً پیروزی روشنایی را بر تاریکی افاده نموده با تنتنه آتش افروزی آمدن فصل بهار و مژده پیشکی نوروز را می‌رساند. آتش اندوخته مرد دهقان بخشنده نور به چهره ها و سرور به قلب هاست. ذکر گردید در چهاربینی ادانه به مناسبت تجلیل جشن سده در ناحیه خوالینگ. در این روزهای سرد زمستان ساکنان ناحیه خوالینگ چون دیگر ساکنان شهر و ناحیه‌های کشور برای تجلیل از جشن سده که یکی از جشن‌های قدیمی مردم اوریون نژاد به شمار می‌رود در مرکز ناحیه به هم آمدند. این جشن را ساکنان کوهستان مملکت به طور خاص استقبال می‌نمایند زیرا در نواحی کوهستان کشور زمستان سرد و طولانی است و مردم در این روز از خانه‌های خود می‌برآیند و گلخن آراسته شادی و خرسندی می‌کنند. کشاورزان، ساکنان جماعت‌های دهات، مرکز شهرک و نورسان و جوانان در موضع برگزاری جشنواره همدیگر را با این جشن نیاگان تبریک می‌گفتند. رهبریت ناحیه و دیگر مهمانان از نمایشگاه تشکیل نموده ساکنان دیدن کردند و نورسان و جوانان در نزد آنها آید به این جشن شعرها قرائت نمودند. بانوان هنرمند خوراک‌های ملی آماده می‌کردند. روی خوان انواع گوناگون تخمی‌های غله‌دانگی و میوه و سبزیجات گذاشته بودند. کارمندان خواجگی جنگلی به نام سید احمد کریموف نیز در این جشنواره خیلی فعال بودند و گلخن جشنی را آنها افروختند. رئیس ناحیه خوالینگ کلی حاضران را با جشن سده تبریک و مبارکباد نموده قید کرد که جشن سده با تشبث فرهنگ پرورانه پیشوای ملت محترم امام علی رحمان از نو احیا گردیده امروز پیر و برنا از فضیلت‌های آن برخوردار می‌باشند.